Danas snimam video doma, neću više sad snimat naravno dok je zima zato što mi je uvijek ili magla ili mi je prejako sunce i prehladno je, tako da sam odlučio da ću sad snimat doma. Današnja tema videa, ispričat ću ti svoju priču o tome kako sam postao influencer, kroz koje sve izazove sam prošao i na kraju ću ti dati svoja 3 savjeta, to jest svoje neke 3 ideje koje sam ja izvukao u sve ove godine koje sam snimao i zapravo došao do ove razine gdje sam danas. To će biti malo drugačiji savjeti, neće biti ono klasični nemoj odustat koji svi znamo, koji sam već ponovio 1000 puta, bit će malo drugačiji savjeti koji će te stvarno potaknuti na razmišljanje. Ako me pratiš neko vrijeme, znaš da sam ja bio ko mlađi jako sramežljiv i jako nesiguran u sebe i prilično mršav. I to se naravno odrazilo na moje samopouzdanje. Nisam baš imao samopouzdanje da pričam sa curama i bio sam klasični Joe Schmo, kak bi se reklo, NPC. Ja sam negdje sa 14 godina, kad sam bio 8. razred osnovne škole, sam na YouTube-u naišao na YouTubere Teaching Men's Fashion i Alpha M, koji su snimali o temama osobni razvoj, muška moda, kako da vodiš brigu o sebi, malo trening. I ja sam zapravo počeo pratiti te influencere i primjenjivao sam ono što oni govore. I zapravo s vremenom sam vidio veliku promjenu u svom samopouzdanju, počeo sam malo više izlaziti iz zone komfora, prilazio sam curama, počeo sam malo više trenirati sa ciljem da nabijem neku mišićnu masu, počeo sam se malo ljepše oblačiti i počeo sam voditi brigu o sebi i to je utjecalo na moje samopouzdanje, osjećao sam se puno bolje, puno sigurnije u sebe i općenito sigurnije u društvu, socijalne vještine su mi se poboljšale. I ja sam vidio veliku promjenu na sebi i onda se tu pojavila misao šta ako bi ja mogao biti taj YouTuber koji će pomoći nekom mladom dečku koji ima isti problem kao ja. Znači, ja sam htio pomoć mlađem sebi, ajmo to tako reći. I razmišljao sam tako o tome nekih 3-4 mjeseca i 15.10. sam objavio svoj prvi video, to sam objavio na Instagram TV-u, IGTV. Tad je tek Instagram uveo video, rekao sam nešto o sebi kao moj cilj je pomoć mladim dečkima da budu bolja verzija sebe, Evo, pustit ću video čisto da vidiš. So thank you so much for clicking on this video. This will be a very short video. I'll be just introducing myself to you so you know something more about me. My name is Christian and I'm only 16 years old and I come from Croatia, from Zagreb. I opened this channel to inspire other men to be more confident, but women are also welcome, so don't click away if you're a woman. I'll be talking about men's lifestyle, men's fashion, grooming, how to take care of yourself, healthy diet, exercising, and overall personal development on how to be more productive, disciplined, how to set your goals, and how to be more happier after all. And thank you so much for supporting me, and I see you in the next video. I zanimljivo je da i dan danas, 7 godina kasnije, to je bilo 2018. I dan danas je moj cilj isti. Samo se malo promijenilo, tad sam više brio na neku modu, ali onda sam kasnije skužio da me jednostavno moda ne zanima i onda sam otišao više u self-improvement. Ali generalno poruka je ista. Želim pomoći mladim dečkima da budu bolja verzija sebe. Također sam se u to vrijeme šopao intenzivno motivacijskim videima koji su tad bili popularni na YouTube kanalu Fearless Motivation i onda sam slušao one klasične govore kao never give up, hustle, work while they're asleep. I kao nabrijao sam se full na tu hustle kulturu i sjećam se da sam svako jutro bi sjedio, čim sam se probudio sjedio bi, ovako bi vizualizirao, pustio bi si neku nabrijavajuću glazbu i vizualizirao bi kako sam ja influencer, kako sam ja popularan, kako se ljudi slikaju sa mnom, kako zarađujem novce od ovoga. I zapravo fun fact, danas je sve to što sam vizualizirao tada postalo stvarnost. Dakle, danas stvarno jesam popularan influencer, imam puno pratitelja, zarađujem novce od ovoga, stvarno se ljudi slikaju sa mnom, tako da zanimljivo je zapravo prisjetiti se tih vremena kad sam razmišljao o svemu ovome što imam danas. Nakon što sam objavio svoj prvi video na Instagramu, krenuo sam snimati na YouTube-u i objavio sam prvi video negdje u 1. mjesecu 2019. I drugi video odmah mi je bio kako napraviti frizuru u minuti i to mi je bio drugi video na kanalu i otišao je viralno, dobio 10.000 pregleda, nemam pojma, ne sjećam se. Ali onda nakon toga svi ostali videi su onak bili normalni, ništa specijalno, ništa puno pregleda i nastavio sam tak snimat neko vrijeme.
I onda je zapravo došlo do problema. Imao sam probavnih problema, stalno sam imao problema s probavom, mislim, šta god bi pojeo, imao bi proljev. Mislim, zvuči odvratno, buraz, ali mislim, realno govorim. A nije odvratno, pričam s dečkima, tak da, razumiješ. Znači, svaki put kad sam pojeo nešto, imao sam proljev i stalno sam ko mali imao problema, bolio me trbuh i sve. I onda moja sestra imala neke metode, prirodno liječenje, probaj preko hrane, moraš prestati jesti rafiniranu hranu, onda sam na kraju otišao na veganstvo, onda sam otišao na samo sirovu hranu, onda sam otišao da jedem samo voće i onda sam radio postove po 2-3 dana da nisam ništa jeo, da se, ajmo reći, očisti organizam. Tu je zapravo nastala ova slika koju najčešće pokazujem u videima. Tad sam bio najmršaviji, imao sam 55 kila. I ja sam riješio te probavne probleme na jesen 2019. i nastavio sam nazad snimati. I sjedio sam jedan dan u školi i do mene dođu frendice iz razreda i kažu mi ovako, mi dođu s mobitelom, Kiki, aj namigni. Ja zašto da namignem? Pa one kažu, pa za video. Ja kažem, za koji video? Pa za TikTok, šta ne znaš za TikTok, pa ti snimaš pa ti bi trebao znat. Ja ne znam za TikTok. I onda sam malo proučio i ma ne, to je za klince, ja sam na YouTube-u. I nakon, ne znam, 2-3 tjedna sam ipak odlučio, ajde neka, idem krenuti snimat na TikToku, vidim ekipa dobija puno pregleda, možda mogu dobiti puno pratitelja brzo. I krenuo sam snimat i u prvih 3 mjeseca došao sam do 10.000 followera na TikToku i tu sam bio wow, ovo je predobro. I onda sam nastavio, došla je korona, taman proljeće 2019. I došla je korona i tu sam zapravo eksplodirao i tu sam u narednih 3 mjeseca došao do 100k i tu sam bio buraz, nakon 6 mjeseci snimanja na TikToku, 100.000 followera, ja sam influencer, ja sam popularan, ja sam najjači, napokon sam ostvario svoj san, postao sam popularan, znaš, fakat me lupila euforija, bio sam full nabrijan, ali znaš kako kažu, ko visoko leti, nisko pada. Šta se onda dogodilo? Prvo, počeo sam dobivati masovni hejt. Bio je jedan lik, Brlek Q se zvao, on me jako volio trolat, ali mislim taj dečko danas ništa ne snima normalno, kad je snima samo sranje, normalno da više ništa ne snima. Uglavnom, on me stalno sprdao kao krompirko, zajebavali su me svi. I onda su mi svi u komentarima pisali kao krompirko, idiote, baš si cringe, retardiran si, prestani snimat I to je zapravo bilo prvi put u životu da sam se ja susreo s tolikom količinom mržnje i to je bilo online i jednostavno svaki video koji sam objavio samo negativni komentari i to baš me dotuklo, baš sam bio full emocionalno uništen i sjećam se da sam jedan dan sjedio u sobi i sam počeo plakati dok čitam te komentare. Jer imao sam tad, koliko sam imao? Tad sam imao 17-18 godina, tek sam krenuo snimat, nisam znao ništa, nisam imao nikakav karakter, ništa, tek sam se gradio i jednostavno me to dotuklo i baš ostavilo veliki utjecaj na mene u tom trenutku. Da priča postane još gora, osim toga što su me svi hejtali, TikTok me počeo banat. Možda zato što su me ljudi prijavljivali, ne znam. Uglavnom dobio sam ban na 7 dana. I ja sam dobro bio na početku, 7 dana, ajde pričekat ću, možda je neka greška. Prođe 7 dana, opet me banaju. Ja dobro, buraz, šta je ovo, ajde pričekat ću još 7 dana. Prođe opet 7 dana i opet me banaju bez da sam išta objavio. I onda sam rekao, buraz, prošlo je 3 tjedna, banaju me, šta da radim, tu mi se svijet raspao. Tu sam bio buraz, šta ovo, sad će me, do vijeka će me banat, neću više nikad moći imati ovaj akaunt. Svih 100.000 followera za koje sam se trudio ode, nema više ničega, propalo sve, postao sam propalitet, nisam više influencer, nisam više popularan. Imao sam baš tešku krizu identiteta. Rekao bi da je to možda bio jedan od najtežih perioda definitivno u mom životu. Neki će sad napisati možda ne, kao ljudi gladuju u Africi, njima je teže. Da, svakako da im je teže, ja razumijem to. Ali kažem, relativno za mene, šta sam ja htio u tom trenutku, ja sam htio biti popularan, ja sam htio pomoć mladim dečkima, ja sam htio napraviti neku pozitivnu promjenu. I onda jednostavno se sve srušilo, nisam znao više šta sad od toga akaunta će biti nešto ili ne. I tu sam rekao, znaš šta, ovo je samo test. Bog me testira da vidi koliko ja stvarno želim ovo. Isplakao sam se, bilo mi je žao, ali onda sam rekao, znaš šta buraz, idem otvoriti novi TikTok akaunt i idem ponovno skupiti followere.
Otvorio sam i u narednih 3 mjeseca sam došao do 60k na novom profilu i u međuvremenu su mi prestali suspendirati ovaj stari profil i onda sam se vratio na starom profilu koji dan danas koristim, do kojeg sam došao preko 200.000 followera. Tako da ajmo reći da sam uspješno prešao taj izazov i bilo je stvarno bilo izazovno. Znači, kad radiš nešto i jednostavno u sekundi samo shvatiš kao potencijalno tog više nikad neće biti, jako teška situacija. Pogotovo u tom trenutku kad sam imao 18 godina i tek sam počeo sa svime. I dalje je trajao hejt nakon što su mi vratili profil i stalno su mi ljudi pisali kao zašto ti daješ savjete, ko si ti, imaš 18 godina, nemaš nikakvog životnog iskustva, šta ti daješ nama savjete, kog boli briga šta ti pričaš. I ja sam opet sam kao bio da, kao šta da radim, šta da odustanem ili šta, kako da potaknem ljude, da ih motiviram, ali bez da im kažem, kao bez da im ja naređujem, kao šta da napravim. I tu mi je onda pala na pamet ideja kao, ok, ajde umjesto da ja kažem ljudima morate trenirati, ja ću raditi izazov 300 sklekova dnevno i onda ću snimiti svoju transformaciju 30 dana 300 sklekova dnevno, pa će se ljudi motivirati od toga. I napravio sam par tih izazova, 300 čučnjeva dnevno, 300 sklekova dnevno i to je bilo stvarno dobro prošlo i reakcije publike su bile odlične i ti videi su mi zapravo dobili jako puno pregleda. Taj video sa sklekovima i dan danas je jedan od najgledanijih videa na mom YouTube kanalu. Onda je došao novi izazov, video 365 dana bez drkanja, po kojem me svi znaju, zato što sam ja prvi na Balkanu koji je općenito pričao o tome. Snimio sam video u kojem sam ispričao to da nisam 365 dana drkao i koji su benefiti. I to je bilo 2020. Tad još niko nije imao blagog pojma uopće o tome. To je tek postao novi koncept u Americi, zato što sam ja to vidio od američkih youtubera i to je tek tad postajalo popularno tamo. Kod nas na Balkanu niko blagog pojma nije imao uopće šta znači NoFap Challenge i to. I jednostavno su me svi uništili. I frajeru, to je postao taj meme, nema drkanja. Doslovno su mi u razredu su mi pustili video na projektor, znači upalili su na satu biologije, su upalili video i puštali su taj video na projektor i smijali su mi se u facu. Ja u tom trenutku nisam znao šta da radim, pa sam se ja smio s njima, jer jednostavno nisam znao kako da se nosim s tolikom količinom ponižavanja. Isto ovo je bilo sad prvi put u stvarnom životu da su mi se rugali. Isto su mi dobacivali po školi, po hodnicima je bilo ljudi, Kiki, šta je si drko, na ulici isto, mislim, totalni seljačizam, teški seljačizam. I to je baš me isto shrvalo to kad su mi pustili video uživo u učionici i smijali mi se u facu. Ja sam isto tad imao 18 godina, nisam imao izgrađen karakter, nisam znao ništa. I da, to je isto bio jedan dosta izazovan period. Nakon toga je uslijedio novi izazov gdje su me svi zajebavali za ovu debelu bivšu curu koju sam imao. Onda je onaj Janko, youtuber, snimio neki trend i onda su svi počeli snimati taj trend i sprdali su me za tu bivšu curu i to se sve nekak sklopilo ponovo u jednom, znači ja ne znam šta je. Znači jednom kad krene onda mi se sve sjebe i opet je ustupio taj neki baš izazovan period gdje su me svi uništavali, hejtali, sprdali, isprdali tu moju bivšu curu i baš opet jako izazovan period. Nakon toga nastavljam dalje, jednostavno nisam odustao. Svaki put kad se desilo nešto sam gledao kao ok, to je dio moje priče. To je priča koju ću jednog dana ispričati. Pa evo, na kraju krajeva sad ju pričam. I to je neka priča, to je moja priča, to je taj moj origin story i jednostavno moram nastaviti dalje. Ne mogu odustati. Ako odustanem, neću ništa dobiti s tim. I nastavio sam. Snimao sam ponovno te izazove, fitness izazove, kupanje u Jarunu, moram pretrčati 10 km u 45 minuta, treniram kao One Punch Man, još sam te neke izazove radio i tu sam se dosta probio i tu sam postao popularan i napokon je počeo ići neki normalan tok videa, dobri pregledi, rasli su followeri, počeo sam snimati vlogove na TikToku i to su isto ljudi voljeli, počeo sam dobivati neke prve suradnje, počeo sam zarađivati neke novce od društvenih mreža i to je onda bio jedan jako dobar period. Onda 2023. ponovno došao jedan izazov, hakirali su mi YouTube kanal, imao sam malo problema s tim, ali na kraju sam uspio vratiti bez većih problema i to mi je isto sva sreća da sam uspio vratiti. Zato mi je bio pomogao jedan TikToker, Lamon Leonardo, i mislim ne družim se s njim, ali on mi je tad pomogao oko toga i stvarno da nije bilo njega možda danas ne bi bilo YouTube kanala, tako da zahvalan sam zbog toga.
I onda nakon toga, to je bilo 2023. Nastavio sam ponovno snimati sve dalje. Danas sam nastavio, radim online coaching, planove treninga, tako da to uz suradnje i evo danas gradim i dalje svoj osobni brand i radim na društvenim mrežama i ide sve ok. Ovo je bilo ukratko cijela priča, ima tu još milion detalja drugih koje bi mogao reći, ali ovo su bili neke glavne stvari koje sam htio da znaš, čisto kako bi mogao steći dojam zašto govorim određene stvari koje ću sad reći i zašto ti dajem određene savjete, zato što je sve bazirano na mom osobnom iskustvu i to su bile neke glavne stvari koje su oblikovale mene kao osobu, izgradile moj karakter i utjecale na moj način razmišljanja i na moj pogled na svijet. S tom ću sad podijeliti 3 glavne stvari koje sam ja naučio u proteklih 6-7 godina koliko mi je trebalo da dođem do ove trenutne razine. Prva stvar koju sam naučio, koliko cijeniš pozitivno, toliko će te udariti negativno. Na što točno mislim? Onaj prvi izazovni period kad sam došao do 100.000 followera i onda je krenuo prvi hejt, to jest krenula je ogromna količina hejta. Razlog zašto je to mene toliko dotuklo, naravno bio sam mlad, nisam imao nikakvog iskustva, to je bilo prvi put u mom životu da sam se susreo s tolikom količinom mržnje. Ali stvar je u tome što prije toga je bilo jako puno pozitivnih komentara i ja sam kao svi me vole, bravo ja, svi su kao bravo Kiki, hvala na motivaciji, predobar si. I ja sam baš jako, ajmo reći, bazirao svoju vrijednost na tome šta drugi ljudi misle o meni. I onda uvijek sam kao, ako su pozitivni komentari, super, ljudi me vole, ja sam odličan. Ali s vremenom se je došlo do toga da su ljudi počeli pisati negativne komentare jer je to jednostavno dio ovog posla. I pošto sam ja jako puno pažnje davao pozitivnim komentarima i svoje osjećaj vrijednosti bazirao na tome, jednostavno čim su došli negativni komentari me pokosilo. Znači doslovno mi je sjelo ko budali šamar ovako, znači savršeno mi je sjelo. Ali to je bila ta poruka, to je ono što te Bog želi naučiti, ili život, kako bi rekao, životna lekcija. Ko visoko leti, nisko pada. Ja sam bio full euforiji, nabrijan i bazirao sam svoje osjećaj vrijednosti na followerima, na tome da me svi vole. I onda kad je došlo negativno, jednostavno me uništilo. I onda sam shvatio da neovisno šta tko misli o meni, neovisno da li dobim pozitivan komentar ili negativan komentar, to i dalje ne bi trebalo utjecati na to kakva sam ja osoba. Naravno, zahvalan sam na svim pozitivnim komentarima, zahvalan sam svima koji će ostaviti pozitivan komentar na ovom videu, stvarno cijenim podršku, ali cijenim ju najviše zato što znam kako je ne imat podršku. Zato što znam kako je to kad su me svi mrzili, kad sam možda i dan danas jedan od najhejtanijih, kako da kažem, influencera, ali definitivno u prošlosti sam bio još više hejtaniji i svi su me sprdali i uništavali, tako da ako sam to preživio buraz, onda mogu preživjeti sve šta me čeka u životu. Ali zahvalan sam za podršku, zato što znam kako je ne imat podršku. Bilo je tih izazovnih perioda po 6 mjeseci, godinu dana gdje jedva da imaš nekih pozitivnih opće komentara, reakcija, svi te sam hejtaju, trolaju, rade glupe videe o tebi i jednostavno nije lako. Ali shvatio sam da ne mogu bazirati svoje osjećaj vrijednosti na pozitivnim komentarima, zato što ako previše pozornosti dajem pozitivnim komentarima, previše pozornosti ću davati negativnim komentarima i jednostavno moram ostati neutralan, moram ostati ja. Znači, ok, nekome voli, nekom se sviđam, ali dalje će biti netko ko me ne voli i moram biti ok s tim. Dakle, moram biti ok s tim da će ljudi imati dobro mišljenje i loše mišljenje o meni, ali ja sam ja. To ne mijenja činjenicu šta ja radim. Tako da ja bi uvijek trebao biti iskren sa sobom i jesam iskren sa sobom i ne smijem dopustiti da me ti pozitivni komentari odnesu i da sad ja počnem samo da mi to gradi ego i sad sam ja sam najbolji, ja sam ovo, ja sam ono. I onda mi dođe negativan komentar i onda se ulovim za njega i onda samo razmišljam o tome. To mi se više puta desilo. Ima taj jedan negativan komentar koji te bode u oči i taj komentar najčešće ima najviše lajkova zato što su ljudi retardirani pa najviše lajkaju te negativne komentare. I onda te to bode u oči. I onda sam shvatio jednostavno ne mogu bazirati svoje osjećaj vrijednosti na tuđem mišljenju zato što ovaj video će pogledati 1000 ljudi, 2000 ljudi i jednostavno će svaka osoba imati neko drugačije mišljenje o meni, ali to i dalje ne mijenja šta ja radim, ko sam ja, ne mijenja mene kao osobu. 2 plus 2 je 4, 4 plus 4 je 8, 8 plus 8 je 15, 15 plus 15 je 30, 30 plus 30 je 60, 60 plus 60 je 120. Vidiš kako si se ulovio na ovo kad sam fullo 8 plus 8 je 15. Jer vidiš da si samo tu stvar
nastavio sam dalje točno zbrajat nakon što sam ovo pogriješio, ali ti se loviš samo za to što sam ja pogriješio. To je ta ljudska tendencija da se lovimo samo za tu jednu stvar koja je kriva. Ali moraš naučiti da otpustiš te stvari koje su u prošlosti, neovisno šta se desilo, šta je bilo dobro, šta je bilo krivo, i moraš se fokusirati na sadašnji trenutak. Druga stvar koju sam naučio je da ćeš više puta failat nego što ćeš uspjeti u životu. I to je neizbježna činjenica sa apsolutno svime. Šta god da radiš u životu, više puta ćeš failat nego što ćeš uspjeti. Ja sam do sad snimio preko 3000 videa, sigurno, ne znam, na YouTubeu i na TikToku i Instagramu sve, 3000 videa sam ja sigurno snimio. I od tih 3000 videa, 80% ih je, ajmo reći, bilo prosječno, 15% ih je bilo flop teški, i onda ih je 5% možda bilo onak full viralnih, baš dobrih. Dakle, kad pogledaš, otprilike 15% sam failo, 5% sam onak iznad prosječno, a 80% je bilo onak prosjek. Uvijek jednostavno ta normalna distribucija. Otprilike 80% će biti prosjek i onda imaš na rubovima, ovisi koliko. U mom slučaju, otprilike, ja bi procijenio da je 15% flop. Znači, 15% videa je bilo ono teško sranje, znači di sam ono, ne znam, potrudim se, ovo ono, i video ne prođe, dobije malo pregleda. I jednostavno sam se često znao obeshrabriti u tome. I bilo mi je kao, ajme, potrudio sam se i sad nisam dobio pregleda, a onda neki video di se manje potrudim dobi više pregleda. Svaki put kad failaš, ipak nisi dovoljno dobar koliko misliš, jer da jesi, ne bi failo. Znači, jednostavno moraš failat da bi došao do uspjeha, jer neuspjeh je samo jedan korak prije uspjeha. Recimo, uzmemo za primjer Cristiano Ronaldo. On ima 950 golova u karijeri. By the way, Ronaldo je GOAT. Tako da on ima, to je 952, 953, nemam pojma. Kad bi zbrojio sve njegove udarce na koje on pokušao zabiti gol, sigurno bi bilo preko 10.000 pokušaja. I on je sigurno fullo preko 10.000 puta je fullo gol. Sigurno. Znači, da recimo svaki 10. pokušaj mu je gol otprilike, to ti je učinak od 10%. Znači, 10% uspije, 90% ne uspije. Ok, nekad je bilo blizu, ali realno 90% nije uspio zabiti gol. I sad, da li bi ti rekao da je on loš nogometaš zbog toga? Ne. Zato što svaki put on pokuša. Znači, nebitno da li fula, on će sljedeći put opet probati. Opet. Tako sam i ja. Znači, snimam video, fail. Snimam opet, fail. Snimam opet, fail. Snimam opet. Nađem nešto što radi, ok, našli smo nešto što radi, idemo dalje raditi to. Onda će opet nešto failat, onda opet moraš probati opet. Život je jednostavno, stalno te tjera da probaš opet. Jednostavno, stalno moraš pokušavati. Ako prestaneš pokušavati, to je onda neuspjeh. Jedini neuspjeh je ako prestaneš pokušavati. Neuspjeh, ok, ti napraviš neki fail, neuspjeh, ali to je samo privremeno, jer ti ako nastaviš ići dalje, na kraju ćeš doći do uspjeha. Ali ako ti staneš nakon prvog faila, nikad nećeš uspjeti. Imam jednu kolegicu na faksu koja se bavi gimnastikom i osvajala je svjetsko europsko prvenstvo, baš je dobra. I onda mi je kao pokazivala videe gdje je failala, gdje je radila te neke saltoje na tim karikama, na ovom, na šipkama, šta ja znam. I pokazala mi je videe gdje je failala. I ok, mislim, malo je smiješno, ali kao realno boli, realno ona se strgala tamo. Ja sam ju pitao kao, pa koliko puta ti se dotešavalo? Ona kaže, milion. Pogotovo u početku. Znači, u početku kad te kreneš, pokušaš salto, strgaš se, pokušaš salto, opet strgaš nogu, onda moraš uzeti pauzu, onda opet pokušavaš dok ne naučiš. Tako da polomiš ruku, nogu, polomiš nos, ali nije bitno, zato što svaki put kad se slomiš, oporaviš se i moraš probati dalje. Ako odustaneš nakon prvog neuspjeha, nikad nećeš postati gimnastičar, bura. Znači da je ona odustala nakon prvi put što se slomila, pa nema šanse da bi ona osvojila svjetsko prvenstvo u gimnastici, nema šanse. Tako da moraš proći taj period, u gimnastici je recimo to jako bolno, zato što kad failaš onak fakat se strgaš. Samo ona osoba koja je spremna proći 1000 failova, ali kažem 1000, znači doslovno mislim 1000. Znači ja koliko sam već puta failao u svom životu, da imaš knjigu od 10.000 stranica, ne bi stalo koliko sam ja puta failao u životu. I koliko su svi uspješni ljudi failali u životu. Pogledaj Cristiano Ronaldo, ima sigurno preko 10.000 promašaja, buraz. Ali nisu ti promašaji bitni, bitno ono što je uspio. A uspio je samo zato što je bio spreman failat 1000 puta. Na kraju krajeva to i on u svojim intervjuima je govorio kao, ako promašim, nema veze, idemo dalje. Neću se bojati ponovno pokušati. Ako fulam penal, nema veze, ponovno ću pucat penal ako treba. Znači, to je taj mindset koji moraš imati, da je nebitno šta se dogodi, neovisno koliko puta failam,
ja jednostavno ne mogu odustati. Jer ako nikad ne odustaneš, jedno moraš uspjeti. Ja sam imao recimo svoju marketinšku agenciju, mislim, ajmo reći, pružao sam usluge vođenja TikTok i Instagram profila i imao sam 3 klijenta koji su došli preko preporuke koje sam dobio preko sebe jer sam znao ljude, ali slao sam stotine mailova, stotine poruka i ništa od njih nisam dobio. Ali nakon toga već sam imao te klijente pa sam radio, ali onda sam shvatio da jednostavno ne želim, onda sam krenuo prodavati svoje usluge. Ali kažem, jednostavno sam pokušao na stotine poruka i nisam dobio ni jednog klijenta od njih. Ali sam nastavio sam dalje. Znači, neovisno koliko sam puta failao, ja sam nastavio dalje. Tako i ti, znam da ima danas puno tih koji se bave video editing, izrada web stranica, ovo ono. Ako pošalješ 100 poruka, možeš dobiti 5 odgovora. I od tih 5 odgovora možda će biti jedan potencijalni, a možda će on reći ne. Ali ti ne smiješ odustati nakon tih prvih 100 poruka, nego moraš ponovno poslati 100, ponovno 100, jednom ćeš usavršiti i jednostavno će postati bolje i uspjećeš. I treća stvar koju sam naučio je da se ne fokusiram na savršenstvo, nego samo da se fokusiram na to da postane malo bolji. Uzmimo nogomet za primjer ponovo. Koja bi bila savršena situacija u nogometu da zabiješ gol? Da imaš prazan gol ispred sebe. Ili da recimo možda imaš 1-1 s golmanom. Ili imaš penal. Ali realno koliko se često dešavaju takve situacije? Jako rijetko. Možda se čak ni ne desi jedna situacija. U cijeloj utakmici se možda ne desi situacija. Nekad nema penala, nekad u većini slučajeva nemaš prazan gol ispred sebe, da ti je tap in, možda imaš nekad 1-1 s golmanom, ali vrlo rijetko. I sad, zamisli da Ronaldo čeka samo savršenu situaciju da zabije gol. Pa ne bi imao 950 golova, nema šanse. Ne bi imao ni pola od toga. Zašto? Zato što jednostavno se takva situacija rijetko dešava i ako bi samo čekao savršenu situaciju, propustio bi toliko mogućnosti koje su se pojavile po putu koje ti nisi ni vidio. Dakle, možeš šutat, možeš glavom, možeš dribling. Nije bitno šta nije savršena situacija, pokušat ćeš. Zašto ideš na trening? Zašto Ronaldo trenira? Da bude bolji šut, da bolje skoči glavom. Zato da može iskoristiti one prilike koje mu se nude, koje nisu savršene, ali on će ih i dalje iskoristiti da zabije gol. Tako i ja. Znači, ja sam imao puno videa koje sam snimao i nisu bili savršeni, ali sam se trudio na to, ok, idem samo probati da bude malo bolji nego prošli video. Idem probati malo bolje nego prošli video. I svaki sljedeći video postaje mrvicu i mrvicu bolji i ti to ne možeš vidjeti. Ti ne možeš na dnevnoj bazi vidjeti. To je kao da ideš recimo nabijaš kilažu i nabiš jedan dan nabiješ 100 grama, drugi dan ponovno nabiješ 100 grama. Ti realno tih 100 grama ne vidiš. Ti ne vidiš tu razliku 100 grama na sebi. Ali nakon mjesec dana, to je 3 kile. To je sad već neka promjena. Nakon 2 mjeseca, 5-6 kila. Tu se sad već vidi konkretnija promjena. Dakle, ti ne možeš točno reći, ovaj dan, tu je bila transformacija. Ne možeš točno specifično reći šta je jedan dan. Ne možeš reći jedan trening nakon kojeg si ti postao jači. Ti si svaki trening malo postao jači, svaki dan si malo nabio kilažu i nakon mjesec, 2, 3 se tek vidi velika promjena. Tako i ja sa svojim videima nisam ja mogao. Ne možeš točno reći, od ovog videa nije više bilo cringe. Ovaj video je bio dobar. Kao jednostavno je to negdje, ta tanka je granica, nekako ta siva zona, ta tranzicija se dešava malo po malo i teško je sad izdvojiti jednu stvar i reći, to je bila prekretnica. Jer u većini slučajeva promjena se ne dešava ovako odjednom da se presjeće i da se desi promjena. Većina promjena se dešava jako sporo i polako kroz duži vremenski period. Zato ako čekaš savršenu situaciju, nećeš ju nikad dočekati, jer nikad neće biti savršena situacija. To jest, možda bude nekad baš približno savršena, ali uvijek će moći biti nešto bolje. Uvijek će moći biti, možda je moglo biti bolje vrijeme, mogu sam napraviti bolji titel, mogu sam napraviti bolju temu, mogu sam bolje snimiti. Mogu sam, da. Ali jednostavno ne možeš sve te stvari napraviti odmah u jednom videu, zato što za to treba vrijeme, za to treba puno pokušaja, puno neuspjeha da dođeš do te razine gdje ćeš doći da onda možeš raditi puno dobrih stvari bez da puno puta failaš, ali u početku moraš failat kako bi postao bolji. Ne moraš se fokusirati na savršenstvo, fokusiraj se samo na to da postaneš barem malo bolji na tjednoj bazi, na mjesečnoj bazi. I nakon godinu dana ta mala promjena će se vidjeti. Kad gledam svoje videe prije 5 godina, znači to je teški cringe. Ali to je dobar znak, zato što da sad gledam videe prije 5 godina i da mi je to pa dobri su videi, onda bi to značilo da sam još uvijek u toj cringe fazi. Tako da, ako pogledaš unazad
i sam sebi se smiješ, buraz, šta je ovo, ono, ovo je preloše, buraz. Znači da si napredovao. Ali u tom trenutku si ti mislio da je to najbolje što možeš. Ali za godinu dana ćeš vidjeti da je ovo što danas misliš da je dobro, za godinu dana će ti možda biti čudno. Recimo, možda će meni ovaj video biti. Za godinu dana ću reći, bude, šta sam ja pričao, zašto je ovo tako loše, možda ću imati bolju kameru, pa ću reći, kvaliteta je užasna, živjet ću možda u ljepšem stanu, pa ću reći, bude, kakva mi je ovo pozadina. Da, ali to jednostavno za promjenu treba vremena. Evo ga, nadam se da ti je video bio koristan, to su bili neki moji savjeti koji su bili malo drugačiji od nekih klasičnih savjeta za uspjeh, jer želim ti dati nešto korisno. Želim ti dati nešto što stvarno nećeš čuti svugdje na internetu. Želim ti dati neku posebnu perspektivu. Evo, nadam se da sam u tome uspio. Ako ti je u cilju da stvarno napraviš promjenu u svom životu i želiš recimo početi od fitnessa, od treninga, jer to je najlakši način da napraviš promjenu. Ja sam tu zapravo najbrže napravio promjenu kad sam počeo redovno trenirati i nabio mišićnu masu. Tu sam vidio najveću promjenu u samopouzdanju i to je jako utjecalo općenito na disciplinu u mom životu koja se prenijela u sve ostale sfere mog života. Tako da ako želiš se posvetiti fitnessu i želiš raditi sa mnom 1 na 1, klikni link u opisu ovog videa i ispuni kratki obrazac za koji će trebati manje od minutu i ja ću ti se povratno javiti tako da onda možemo početi sa tvojom transformacijom. Ako kupuješ suplemente, proteine ili kreatin, možeš kupovati sa MyProteina i iskoristiti moj promo kod ChristianMP za dodatan popust. Sad će ti biti Black Friday 13. i 14. Tako da možeš iskoristiti moj promo kod za popust. Ovdje ću ti napisati u kojim terminima su ti popusti. I evo ga, to je to. Ako ti je video bio koristan, baci like, pretplati se na YouTube kanal zato što će na ovom videu biti još sadržaja u kojem ću pričati o treningu, fitnessu, prehrani, disciplini, navikama, mindsetu, ali davat ću ti neke korisne informacije koje nećeš čuti od svakoga, tako da stvarno se trudim da svaki ovaj video bude koristan, da kroz neku svoju priču ti prenesem poruku i da ti dam neku perspektivu koju do sada još nisi čuo. I što više izazova se nađe na putu, to će ti biti bolje jednom kad uspiješ. Znači onda ćeš gledat nazad i onda ćeš reći, buraz, jel moguće da sam ja stvarno to sve prešao? Kad ja gledam sad nazad, možda zvuči malo egoistično, ali mislim da nije. Samo jednostavno cijenim to što sam prošao, cijenim svo to omalovažavanje, sprdanje, doslovno su me svi mrzili, svi su me sprdali, imao sam milion razloga da odustanem i jednostavno nisam odustao i onda sad kad sam ostvario neki uspjeh koliko toliko i još ima puno ispred mene, sad sve više cijenim i sve još je slađe. To ono kad kažu ko se zadnji smije, najslađe se smije. U pravilu je tako. Jer kad pogledaš, na kraju ćeš se nasmijat i reći ćeš, buraz, zapravo kad pogledaš, cijeli taj proces je bio toliko zabavan. Znači, toliko tih izazova, neuspjeha, pa opet probaš, pa ne uspiješ, pa opet probaš, pa onda uspiješ. Uspjeh ne gradi karakter. Neuspjeh gradi karakter. Jer ako bi svaki put uspio kad nešto radiš, buraz, onda šta? Onda svima bi bilo lagano, ne bi izgradio taj karakter, ne bi imao upornost, disciplinu. Tako da svaki taj neuspjeh je samo jedna stepenica do uspjeha. Nemoj odustat, jer velike stvari se ne dešavaju preko noći, tako da budi strpljiv jer velike stvari zahtijevaju vrijeme.